Alo, volevi
desni školen. Se bom bolj kupista, ker za več nima. Hvala, veš. Tona! Tona! Polna! Tona! Polna! Ti se Tono! Evo, Tone pa Renata Kosec. Možda predana oblast. Ajde škola, ne? Hvala. Dragi moj bodoči župan, po dolgem času sva prišla dva, ker vem, da je težko. Težko je vladati, težko je zapraviti tiste 2 evra, ki ti bodo ostala. Težko je, res je težko. In jaz upam, res upam, da boste naslednjo leto tudi vi imeli podžupanjo pustne sekcije, ker bi bilo zelo lepo, da se ne hvalimo samo po Domžalah, ampak da bi se hvala tudi pustna sekcija. Pipi, sama vala žena. Vzemi eno, jaz imam idejo, ampak bo drugič. V glavnem danes vam prinašava ključ od naše mestne blagajne, žalostna, zato ker letos je mestna blagajna polna. Sam ne za vas. Mestna blagajna je polna za najin dopust in rok plačila je 30 dni, tako da vaših 14 dni že imam. Ampak vseeno, smo tukaj, smo naši, smo veseli, da se dogaja, smo veseli, da je pustovanje na Viru še naprej tako, kot mora biti in da bomo vse to speljali od za mlade soboto, za ta stare v nedeljo, pa soboto zvečer, pa nedeljo zvečer, pa v torek bomo pokopali tega barabona, a ne? Tako da naj tako tudi ostane. Naša občina je z vami, smo pa veseli, 14 dni greva midva na Maldive, ne sicer skupaj, no, lahko bi šla skupaj sam, ker so ravno najni uni, bomo zamovčali, ona gre na Tenerife, jaz pa na Maldive, tako da bomo že kako. Skratka, predajam ti ta ključ, 14 dni imaš časa, da zapraviš vse. Ampak pazi, v torek na pogrebu boš poročal. Nadzorni odbor, Računsko sodišče, korupcijska komisija in vsi ostali, ki nas redno servisirajo, bojo tudi tebe pogledali. Naj živi pustna sekcija Striček! Lahko rečem, da je iskreno tem županom, čeprav so pogrno sproti, imamo sam 2 stvari skupne, ki lažem, pa ženske bojo rada v sebe, ne? Tako da občino vod, tudi ženska in pri nas tudi ženske vodijo pustno sekcijo in tako da stvar laufa. To ne ajetko, tako da roka, evo tega, hvala lepa. Evo, hvala, oblast je naša, pustno! Greste na desni. Evo, a da imamo še protokol, imamo še Trumpa, na Trump piše protokol. Trump je umrl. Babe. Evo ga. Babe sem. Koga, da slika brez spora. Ma nisi ampak spred. Je to ko spred. Je to kam še... To da boš noter v kadru. Daj jedan korak, ponak ima, slika zgleda. Naj živi pustna sekcija Striček! Še malo kole. Trump gre, doma, čakaj se. Seno, dajmo vse pogledati. Trump je pokretil. Opet dolčeš, kim ne igra. Hvala me do... Sam brate, noče.
Can you dig it? Asfalt tla, no? Samo nazaj. Saj ti izumira. First of all, thank you. Thank you, people of Slovenia, dear fellow citizens, dear people of community of Domžale, and dear people of Vir. Thanks a lot. Many of you may ask yourself, why did I come from the Oval Office of Washington right to your village, to your hometown, to my hometown of my wife, Melania. What a great family! I really, you will love her as a first lady. I'm sure you will. She's a great woman. Really, you will love her. She's number one. I mean, perfect. Really, I promise you, she's number one. What I wish to say to you is, to answer to your question, why did I come from Washington to Domžale? Is it correct, Melania? Domžale? All right, yeah. Okay, I've learned it. Aha, I've learned it. I know few words of Slovene. That's first of all, it's Jebela Cesta. How do you love this? It's Jebela Cesta. I've learned it good, ain't I? All right. Okay, let's move forward. So, my business here from Washington to the community of Vir is the call of Mr. Pipi. Who's Mr. Pipi? Peter Kosic. I would like to meet this guy. He called me personally. Oh yeah, that's this guy. Yeah. He called me. Let me explain to you why I came to your country, to the country of my homeland of my spouse, my wife, my beautiful wife. You're gonna love her. Oh yeah, she's great. Is that the treasury of the masquerade section of Vir seems to be empty. No money in it. The symbol of money. Oh yeah. Give me a big applause. Oh yeah. Thank you. So let me continue. Some of you, maybe the media, not the phony media like CNN and Fox News, which are the left-wingers, may ask yourself, why did I come from the Oval Office of the Washington to your home village of Vir? I came to you for one simple reason. From this day forward, it's gonna be Vir number one. Alright? It's Vir number one. Vir first. Alright? Thank you. Alright. Let's continue. I made a plan. I even made a financial plan. So you will believe me. Alright? I've been in the business for like more than 30 years in my life. Alright? So you gotta listen to me.
I have some great ideas. First of all, for today, I believe is in mid-February of 2017. I even ordered a snow for today. But since you haven't told me, you ain't got any mountains or any hills, I might as well hadn't ordered it. But I didn't know that, that's why I ordered snow for today. Alright, that's passed. But I have another plan, Plan B. Alright? I'm gonna make a wall around Veer. Is that alright? Yeah! Listen. I'm gonna make a wall around Veer just to keep immigrants out of your community. Is that right? Alright. Thank you. Just like I'm gonna make a wall on the Mexican border. And the second thing, since you have only one street and the Weir, immediately you will have a wall and only one street, then you have Wall Street. Is that alright? Alright. That's my financial plan for you people, community of Drumshanbo. Is that alright? Do you love me? Alright. Thank you. That was my plan. That was a plan for you people of Slovenia from Washington, United States of America. Thank you. Spoštovani, glede na to, da ste po večini verjetno razumeli, kaj gospod predsednik veljal povedati, vam sporočam še jaz na kratko, da je po 22 neodgovorjenih klicih gospoda Dragarja se oglasil na 23. klic gospoda predsednika pustne sekcije Strička, gospoda Pipija, in se je z veseljem udeležil današnje svečanosti in s tem zagotavlja, da glede na to, da so v glavnem v najbogatejši občini Domžale odšle, žal, v Zugrund 3 močne firme, Univerzale, Toko in Napredek. Progress, yes. S tem želi popraviti in spodbuditi vso to delegacijo še naprej, da delajo kot so do zdaj. Glede na to, da izkupiček denarja, ki ga je ogromno, potrjuje, da bo podpiral glede pustne sekcije Striček gospod predsednik z vso silo in močjo. Denar gre pustni sekciji Striček, ki je na prvem mestu v najbogatejši občini Domžale. Vir je na prvem mestu, na drugem sem jaz in potem vsi ostali. Hvala lepa. Prevent the Syrians coming from the south up to north. And I just had a recent talk with Mrs. Merkel, and we are providing security for the whole European Union. What do you think about cooperation with Vir? Oh, that's shit. I gotta cooperate. I mean, I gotta take over the whole business. I'm gonna bring here a whole administration. I'm gonna bring the whole administration over here. I'm gonna bring build up the Trump Tower in Weir. That's I mean the first step of my business proposals to you. Oh, very nice. Thank you very much. Thank you.
Trump, why did you come here in Slovenia? Oh, I've heard a lot of your country. I've been talking to Melania for the last 15 years since I bought her in New York, and she's been a great wife ever since. Then I decided, as I became the President of the United States, to visit her homeland. And what would you say to people here in Domžale in Vir? I just want to say, I want to prevail with their hope for the better future. Since I became the president, I want to assure them that the bright future stands in front of them. So have a trust in me, have a trust in my wife Melania, and everything's gonna be great. Thank you. So you feel good in Slovenia? Pardon me? You feel good in Slovenia? I think I found a beautiful wife here. Therefore, I'm planning to explore more of Slovenia. As I heard, excellent wine, excellent beer, and this is what I'm going to explore in the following days. Thank you. Njegova srčnost in želja po Bogu. Kako bi vi sporočili ljudem tukaj na Viru? Imejte se radi, spoštujte drug drugega, imejte takega dragega soseda. Thank you. Thank you. Thank you. Vse bomo delali in ko bomo imeli ogromno denarja, bomo direktorji spet pobrali in gremo na morje. Vsi direktorji, delavci naj pa delajo kar čo. Ampak kvaliteta je pa najboljša. Kvaliteta je najboljša, domžalska kvaliteta. Res. Ja. Hvala lepa. To smo naredili, so res naredili s tem firma. Ja, gospod predsednik, povejte mi, danes ena zelo posebna priložnost, predvsem, ker ste tega odeležil en poseben človek, ste verjetno zelo ponosni. Kako vam je to uspelo? Mislim, da odziv ljudi je pokazal svoje, ko je gospod predsednik ameriške države govoril, gospod Trump, da ljudje ga poslušajo in ljudje ga imajo radi in jaz sem radi strica iz ozadja gospoda Trumpa, da so ljudje prisluhnili nam. Kaj ste želeli s tem doseči, da ste povabili gospoda Trumpa, predsednika? S tem, ker sem gospoda Trumpa poklical nekaj gospodu županu Toniju Dragarju, ni uspelo, ne. Oziroma, sploh ne Toniju Dragarju, in Mirju Cerarju, in Borutu Pahorju. Sem ga jaz poklical, sem rekel, lej, včasih so pa skupaj na klub sedela, sem rekel, v enega spila, ne. No in na ta način sem rekel, gospod Trump, pridi, pomagaj mi, sem rekel, vsi te vabijo, sem rekel, s tem, s svojim obiskom boš počestil me, oziroma ne mene, so prijatelje iz klupi, ko so skupaj večer špila. Ampak je prišel, mi je povedal in on bo financiral nas. On vidi tudi prihodnost. On vidi prihodnost v fabrikah, ki so propadle, Toko, univerzale, napredek. In on bo financiral tudi. In to je naredila ustna sekcija Striček zvera. Krasno. Zdaj vas zares pipi, kaj se tukaj dogaja, katero leto že verjetno morate biti zelo ponosni, da tudi obisk takšen in... Tako je, letos je 27. leto. Moje predsedovanje obsega 7-letno, tako da letos na Viru imamo kar zanimiv program, če lahko predstavim. Se pravi, začne se 25. s otroškim živžavom Maribič Pepe o 15. uri. Ko pa Maribiča Pepe tako spavamo, gremo na veliko zabavo, ki jo Ana zelo dobro pozna.
Zelo dober, ja. Smo pa letos, kot sem lansko leto obljubil v vaši kameri, da gremo malo na hrvaško stran, tako da so Grupa Vigor in Ognjeni muzikanti tudi s Komende, tako da to je sobotni žur. V nedeljo pa, se veste, največji pustni karneval v ljubljanski regiji. Torej obljublja se nora zabava. Nora zabava tu, na Viru, v pustni. Čau.